HSDC atumpen patir pipon si Siloni janpen Lahore janadak bike rally kepada pon. Di Putaran Komiti atau Kemara atumpen putat kaca songasai kedeng. Bali Bathar Bura Taran Patio Klamalong Winter Prize Money Football Championship Keceng. Kardom Nili KARBI Prime Time Malong Pen Durmi BP Narjik Tha Birtangton Pen Di Putaran Komiti atau Kemara Tumpen Bainong Kelong Lia Putak Mati Jong Nipai Ingkoi Arni Jili Hinia Por Pen Putot Ahiring Tang Rak Pen Kacesong Asai Kedeng Padupon Tu Pusi Kat News Asai Hemalong Birtanang Le Di Town Committee Chokomara Tuma Pachingki Chingwailo Nang Pora Lamchak Ki Pipona Teng Pen Town Committee Sai Podowang Pipedat Achok Putot Kacesong Pon Padusi Bainong Long Litik Kacesong Inton Ti Puchokomara Tum Ning Kipung Pen Kacesong Pon Angtek Chipaklang Lasin Non Kivang Jia Por Hut Arpukedo EMCM La Pen Town Committee Sai Podum La Soputak Prabjin Ben Bainong Ki Pija Pan Sai Dek Monserak Nang Pupusi Kacesong Pon Chokomara Tum Pen Ning J Meeting arrange kora hoise etalage কোনো মানুহ খা খবৰ নাই আমি ৰাতিপুৱা পৰা বুকত ৰৈ আছো ইয়ালকে এটা কোনো মানুহ অহা নাই এটালকে আমি কি কৰিম তাৰপৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ষ্ট্ৰাইক চলি আছে বহুত দিন হৈ গল এটালকে ইমান দিন হৈ গল এটা কোনো খা খবৰ নাই না একো আলোচনা কৰা নাই এটা আমি বাইধত এইবিলাক কৰিব লগিয়া হৈছে তুমি আসন্দা খাক পিনি দে তুমি আমি কি পংবেন কে সব লহৰ পেক লাগ ডেস্ক বেঞ্চ তামেলা দা মেকে থৰ লাছ Hejong ili tum camera person Stefan Teron pela aning ki pung kache songa along la mi ke thor pon mohor ili tum ne pon long pen thek pon long lo lai lo e tum jongsi Karbelon Autonomous Council atum mate dak town committee lo arpu do dak je tum same prabjin pen pangso sai pang samye phan arpu deng sra ason de messenger pusili tum hin pen chini hun mo same non bang ke la so arpu Kido tum same dak EM pen cenglok CM pen cenglok dak kicari tum same paso arpu ki deng dere ga yoksi paso na mi akar heklong bom lo lasi an so se non ke bang ja por lo yoksi lason town committee mate ladak EM CM tum arpu deng de pote an so se ga song ami akar thei pusili tum in pen bilta chini dun asi camera person Stefan Teron pen ili Mongol Singh Kat News Diku HSDC asong atumpen kacapatir pipon along KSA, SYC, ATSA, AJYCP, Aisa atumpen cerap cetodunsi mati jong nipai ingkoi arni anar lupor phai kresia porpen Lahore janben bike kewek pangcheng ponsi silonijan an ington dam Labangso asai kedeng ipon atheke Greater Nagaland aputhak Article 244A KARBI Autonomous Council atumpen kachapanglim aputhak lapen ke nam tanggolaghat bokidhor sa abirialong kachongdata tumaphan helepen ke ap aputhak atsa atumpen kapinrem Anparta AJYCP asong atum Bangladeshi aputhak penchenglok penangan alam enponsi bike pachajeng asai padupon Labangso amayalong HSDC amay pukachatan RD Mongme Rongpi HSDC Chunbang Laichan Ingleng MP Barim Dr. Chenta Rongpi Salaworbe KSA Mai Pusimien Rongpar AJYC pen Jitu Pukon SYC pen Harlongbi Kathar Atsa pen Bobin Tanti Aisa pen Anthony Kathar pen Chenglok penangan abang puatum cetongdun pen bike pachajeng along RD Pidun Borpathar Police Station angkang matijong ni pa ingkoy anarlo arndili siapor ihum AS09C 9226 $marapen di fuka celeng abas men inut cycle pen ke dam bom abang puaphan kapatong pen ke khangon edet ajok theng piarong along kapatong dam ahiring tang rak lupusi birtanangle Siloni John pen Dimapuro Nathu ke dam bom AS09 C9226 sapas inut cycle pen ke dam bom abang puaphan kipajong amat men erong theng piarong along Kitong dam dera jok bahini ka chathap donatum adima longmot apran ke dam rapen baing koyatum ahiring tang rapen areng hu kiso pusi birta long
non malom so porphan dihina pharman birta moington ponik sinang Biswas Car Zone, used four-wheeler showroom near Harukat Civil Hospital. All types of used cars are available at a very cheap rate. For more details, please contact at 9435 169675 or 9954 835181. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, KARBI Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, KARBI Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900. আপুনি বাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। MS Biswas Motors Yamaha. Two-wheeler showroom near Hauragat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955806 or 9954833491. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুটি লগা। আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে? ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu, KARBI Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputot bertalong wangtlo. Langteng patua klam hanjang langso langteng rong paklara song pen matijong ni phai ingkoi arni adapor phai kep apor malom pen mai kangni berta pherang ke pen card ni salong nang pale.
Sonoram lek the pen ke chari pon ma long mai ke phalang the klar dak pen boson terang pen si dry pon lo la pen ka chetong dun alohia tu ma phan lum ta han se pen si ki pachuni apor en lo labang so mai long ro saratum deben timong pator timong dengja teron dakvam rongpi sorkari gangbra riso han se vdp rohini teron tu pen cheng lok pen ana tum labang so mai long chetong dun pen rdp dun rinti labang so mai long lam ka chethan rd ki bi pon ke rongang bong chipaklar et nangji rongang bong horjor longli rongang bong along bi china hai hu chirim et nangji a job porlo te la ben risoi jang atum lo charli ki be prang dun thek jia phan rd doklong pen chithan chibum padopon an par talu hia tum lam the ki jai pon ke risoi jang atum hor jun rong lo te khai katikok mandet athe ajora kam along ta risoi jang atum si pati pri ponangji pupen cheng lok pen analam chithan chimum padopon Balipathar Burataran Patho Klamalong Mati Jong Nipai Inkoi Arni Jili Hinia Porpen Winter Prize Money Football Championship Pang Chengpon Abirta Kat News Along Birta Nangle Winter Prize Money Football Championship Kapatu Kipadopon Along Aluhi Sarpo Aman Ben VDC Chairman Risu Singnar Chatong Dun Lapen VDC Klembang Kapui Katharpi Lawrence Terang Japralangso Sport Association Achun Bangkang Boraingti BJP Bukatan Block Mondol Mahila Amai Phika Krung Hansepi Chunbang Rengka Rong Parpi Burateron Youth Club Amai Phu Horen Singh Teron Chunbang Dilip Singh Teron Burateron Youth Club Bidisar Boron Teron Pen Chenglok Penangan ke Thekedingatum Chetong Dunsi Kechengsi Football Kapathualong Aliralon Pidun Kapathu Kecheng Arni Sini Teron FC Ateran Balipathara Tumpen Kalwari FC Sapapani Ateran Aphan Ball Pumni Thapsi Kapathu Chepahai Bonlo Pini KARBI Primetime News Abang Kalapon Sekang Chanpon Iglo Langi Bom Thakat News Channel Domi Thakmek Kurwang 2